والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu wazazi watu wanashwa watu wanama wanzani Mwenyezi Mungu ajalikum hala nimliyonga nyina muwanono Mwenyezi Mungu anikeza khairi arehemu wafu watu shimeji wangu wanashe wangu Karim alias Abilis haonesa tranga lahe mwananyasi jo abungea ngaribe hao mhono atanga Mwenyezi Mungu arehemu wafu watu wonti pia wao merwashe ya ribe unono ya toweze tabu ya wafikisho wana emisomo ne mitihani weka yao ngapo bambi hao waifanya emakatinda anuayo. Kwezi watukufu tikaza unwani yabo au titri ya ukana wanafiki wahimbwana inu Karim Ziyedi Ngosi mwede mangari ya zali mtito jinenda mitensente hata intua kiyama hau mnaleshe twani mtubiyedi Ngosi ni wanafiki wahembwana ino na mlamuhedi Ngosi mjibenwe jamabuhu banga mwana mabuhu lelo arende hamtulu gujirondo kariye yabasa ebania he asana hamadi na metra larifu na wao jabasa kati activist abwe directeur ngi hamambuzi ya jiba tsaya jitatambo ekaravati ntujwa la dobi ajizingamanya abo hata ngema atotwa butasida si yaba isange mrumbu ge politicien leonge chrétien leonge protestant leonge kafiri leonge pou leonge paha leonge abonge kairiye yera hano aba nge made wo ngona twabia za kishenzi kwa tuele wa mruanga mizwenti ya hao le mengu pia wamfili ha siba budembwana ya iwano wa mule mengu einuge jori waswili einu ebe mwanza shonga wengu joja ya roho roban ya rengwa ende yafanya jazila yafanya wakati ya hembwana ya katwari Arabi Sauditi nezenzi zila engu jenda ajitopo haria sasa nyiwa au ngu jotawe mnamba ewe bojindu bo bato taabu uto ushinda wanika peuple ya homaji haumwenje haumsoma unono ngojuhondo akitaru mabwana za wandu walona izo zonti pia na mizinga ureni monti federation ya mpira usikwa jana zero mazifanya zilandogo za kimbalamba zilandogo za kilaba zilandogo za mafiti zilandogo mazirenda bo federation kabatu jumambiana shati mwelisana usikwa jana ya ukamimdu na kaura mpira naona federation ya mpira wa kamili harumanti coupe de Comores kamjashinda mataba inge baizamida iza shaba majamani kai premier et deuxième ngema mnike kupisha ebano bale zambio ngo mfanya turubeni ya urenda turubeni ya uto amna kupi ama amba biza tournoi za mijini chao ebano mrambo zezo ngo izo kamjasira mbo wa Comores wandu ara mpira hata ma finaliste no warenge kupi kabati atamba mda ya shaba ya mafiti ya utonji ya inabanu mwirondo yabo mmanike ebanyika mna haya ebanu basi kabati wao kwa mnyawe imani pweze wanindo wao kabati mdulo nambaro huono haya yuka hasha yorisa inu federation wentim na kupi wa mraani au na tayurant watu kamidai ebanu zero izonga mziona kwa mtuzi wona hata utwambia mmadi pinti ono bele shati jana liye uhali kama bala lande mayi hwawe le imna shati wa ezambara unene ndina kuleria mswala na zinde hata wana makulu abo hata wana pinti bo mwenza shonga ba hobo watu kakapati mida kutsoba liabo nda warungezi fuba bo watu kakapati jori tena ujoshinda mortison pira wodo upane hu rane janji ya banunga bo manashe wangu mita mihuli ajahanu zisa suala ban lauka ibanu Zabari, j'ai une question à te poser. Hanti abanu yokana yo parole tu fils Abdou. Hanti yokana grand frère
toi qui viens de Mitsami Ouli et d'Ikoni comme moi, Moroni aussi, Lokoloko. J'ai une question à te poser en tant que Fundi Fahardine Saïd Abdou. Pourquoi insulter nos dirigeants même si ce que vous dites est vrai? D'où ma question, mon grand frère. Nos dirigeants sont-ils vraiment pires que Pharaon? Et sommes-nous suffisamment qualifiés pour nous comparer à Moussa, alayhi salam? Je suis venu apprendre auprès de toi, grand frère que je respecte profondément. Dire la vérité n'oblige pas à manquer respect. Moïse a parlé avec douceur, même face à l'injustice. Dans les textes sacrés, la notion respect envers l'autorité est soulignée. Dieu leur envoie Moïse vers Pharaon, un roi juste, un tyrannique. Ne lui dit pas, va insulter ou va le menacer. Il lui dit, va à Pharaon, car il s'est vraiment rebellé, mais parle-lui avec douceur. Et il y a إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وسورة طه. Même face à Pharaon, Dieu a demandé à Moïse de parler avec respect. Moïse n'a pas insulté Pharaon, il a parlé avec des mots que Dieu lui a inspirés. Abole su'alan da ilu. Le su'alan doka manama Fakhari ezabari ulapizao owaritende abo ngam hujibu ranzi we manashe wangu Mitsami Ouli bahunjia tartibu enge unda unjia na iti jo hubala yebano ato sikurijo parisan kabla rani ja hujibu ile swala waluzisa ehuzisa ezabari mauwa mutu enamna inu. Ezabari watu mahakama huwa uzisa hatartibu na adabu wewe. Ezabari ritona pamoja ritona maji. Ezabari mtungo to andu hazini usubuti uzisa adabu masuala hamada yao kuja uzisa. Ezabari mtu ufanya mahakama par politesse utilapize utifanya uzisa masuala hamada yao au huaranti owaua owafirao owahibao owadhulumio ujango ni swele suala. Tamba hunjia adabu abunga mujibu adabu wa mwanashi wangu wa uzisali suala li. Musa alayhi salam olabe hayajia fanye dawa nasira mba al-ulama warathatul anbiya ngebido do shenkeza wanruwan. Nge ujua Mtume sallallahu alayhi wasallama dawa habati njema yondi yonasoma kulliyati da'wati al-islamiyya bi jami'ati al-Azhar al-Sharif bi madinati al-Qahira. Faculté de prêche islamique et de civilisation, Haruma et Université Al-Azhar Sharif au Caire, Égypte, Masr. Basé dawa yinu yohandi saha etap sir alan alafu o wakato wadunga yabo wandunjila na zibane kei paso andunjila ni zibane. Mwenyezi Mungu arume Qur'ani ambaye la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man dhulima. Mwenyezi Mungu kanza mriambe makaulu mai. Kama Mwenyezi Mungu kanza mriambe makaulu mai ko jomba humru wamru omru hibia mru omru dara umru omru funga mru bure. Kuja mali yokana ngabo mru yanja mbeboni. Asibabu hato libere inyama. Ngabo mru yanja mroni hasibabu hafungia inyama uhuri ya hayo nezetabu. Umwambia zo kuja mwambia. Abungia basi kanza mwambie mwanasho wangu ya ukana. Wakati mtu ya ulawa ya hafa zuki wao mjomba wao mzee wao nzima yabo azalila yana barja ulamba kana bandika amba mtu wa yumzwani ilo dzina la kinzwani na waka ujo ndo yuparwa na Sayyid Abdul Razak amadagazo ulawa hafuka tatamba makam ezango izo pia zijirisi abungia abo mwanashe wangu wanuke tabidi ndorongozo wanruan wanibidi ni opposition Mwenyezi Mungu yanike permission wode yaniumba wondo njomreje ambaye kanza mru ya lapize mru ya kanza mru arongo wena ibadi mru ya dhulumiwa ilode le jawabu ne kangwanzo ni hujibu
kairenge utende huzisa emana ni rongo waona hindi evansire ndo aje ni rongo waona hii Musa ola kanza ya farie wanru kajajo shinda shantsina huliliwa ni hibiwa ni dharaulwa ni lapiziwa ni manifungwa tsina uto ikabo na mimi momadoni abo hizo azita haizo tifanya discours ridemande edanga liyeranti 2018 ranzo kwa madagazo ya ulao uone ezerongo na disoza ambeze discours atartibu likawanzishiwa nous réclamons la justice s'il vous plaît rido parema dina haina mndu ya ulao ya hafa ya fungwa ya tolo hazini libéré paix à son âme ezeta pizo pia zibirwa omusizoni ilazimio rinjila nezibani abunga batikanza mihwambiye bana yakana ezeta pizo tizibiri shati jojibiwa raho januzi saukan tila pize mru ehuzi saukana mtiwe mru ehuzi saidirisa majamvi ile swala hilo ehuzi satilaki ile swala hilo ehuzi sazali namna ya diaspora ehonde huzi sanono na waonti pia ngo tambi hobo ni wala piza oshakuja tambi habo warahitwa wahiba bato maji bato mwenje bato msomo uono ndo waluha haya lelo namna waja wakao izo wakahamba lelo yapole jawabu doka mtina zofanya shaika bidika ndo wanu tisati wapozitwa yabo elewa yauka edamu yaho wanadamu wanu ikaula zimi robo ntiko jomba ngoza kwa wala piziwa banunga bo mitume ngabo maswahaba ngabo malaika ngabo wanadamu ngabo manabii ngabo rusulu ngabo anbiya ngabo malaika ngabo sahaba ngabo wanadamu jauba si sample ndukana utwa unatie mndu ya uamri hafa ya hibia mndu ya dhara mndu ya toa mndu hazine ya funga mndu ya toa mndu bonsi juu ya je ya uzise ukaneza barula pisa wandu wan ibidi warunguza taratibu wewe yakili ya ngo firuka zaliga ibidi warunguza taratibu mwana hengo fikiri kwa mndu warunguza taratibu utoja urenge aeroporo yanti ya wandu uyihuze uruduto wandu muhazino abeko tukawani kafanya joke kutina ya wafanyi wodo upande huu tiale banu njao zangu zinde zajiri hahaya watukufu njo ujibu haupesi wanu timakini ndo holio ngechukua lazima dena rengema zinu dezashelewa harimwa ishwanza shandege shaiho moroni Prince Ibrahim Lujokaya wa rohazi ikao ngwa timizio majana matsan isirka Anzani ndio pesi bangio 6 minuti na bonga mina utala ngabo wala harima akiza Nishe zamba abo wakana risimbu hari muhezani yabo
rimhezani yabo nyinyi mrirendao zinu sidera mtengezani mje yabo na mwishiendo mwanadamu yoke na ushina yele mwanadamu riyadhu ya mesibili abangari meyao watu swale kila tuwan au kaya hizo mariele umadhoma na wakomori yini ga majifamana enda zorende sheha hamasi hatu pasenzi yini hatla sinani isimuha kumezani yabo abasa mjia hanga voilà rimhezani yabo abunge yabo ndebana na rongozo wantu ni wantu bokonga mnuko ujabanu mwajamu ambe bada izo ndiziro rongozawo wakomori wala mwe wajua wadaisi haki zao abana kama nzo jeri manifesto aeroporo sirijibu hapo matolo asibabu de comportement ne maki respect makaufanya wantu wakaujayo wakati ndami mimi tijibu hapo matolo au katika huo utovu adabu wantu wajayo wajawa dorambia huno Allah motobani hanyu mwambanyi bani ha ati amtoweni hazini watina hata mnikozi akiza hanyu mdorubu mbirende yarenge mapesa ende zahe kati miliarenge uwo moto mwenza akili hatombuliani hazishi huna majana mailo aeroporo hiyo ajoenda yarenge fanye parking yafanye ndogo za mekaniki hiyo yarudia mbuliani KFC na Makdo aina mdo ajo hazi yawe yafanya na ndogo za kufanya sempine na mafulera na maduka ngo mrulo na kiti ido daba ati mabia duka ido daba shamharai timabiani wallahi shamharai tampi wandu wajai hopia ngo atungo hamba umaki utofaja bumfanyia wandu wao bodi rongo wao tani medeno ele wana mchomede majida ili wa Marekani waongo wana problem ya hao daona Iran na Israeli na Rusi kabati jamsaidieni kabati jamsaidieni na mchomede majida ili kabati jamdailieni ndo amaka modo hazini mtolo hazini mwede market namba ambaka just hingo joreni kajao kujoja fanye je menia yaboni mtu anko robo kumende alole au yambe kanende ya hule mnaindu ya birende Dubai ya bireje za je dis sambakishan e machui yanu ya ja voti wa madepite ya aeroporo huziwe malaba yanu kabati mzima bokana shabuka rifanyo na hii wanu e majindu yanu aeroporo ya tia kamili huziwa onrotolo mhazini watina ukema jindu yanu pia ngabo yao namba kiritasi ya mbarongo ya husu emanu garuza aeroporo emanu anu garoto hazini baada bobo malaba mati wanu gwajoja ro muhibiani gwajoja muwe ni mfe gwajoja warende hewa mezi daunu watata wanu wababa hao na banu isoti dizo mawambi ya mabanga mtuka ukreye emploi un jeune un emploi mjamdendo wa machui mdendo wa malaba mati basi mwede mfaso tiriko na kasketi mdendo wa cinema wananyanyi watolo mhazini ebo mtu ushindo jangali yaga mtuko ushindo wangali ya wao pia ndo tolo mazini wao abunganyi wando hazini wa aeroport nga mumjibu ni bana oula baade kemwede mdasa nga mlindawe mwana wazali ya mdede ni ndongo engeda miti jorenge mapesa ndulinde je hazini na mjwe bange maudu mwede hazini bo malaba bati na mtu mwede hazini bo bati chikamuka mtola hazini bati oya porostemi adira ntindi iso kontina ngale connexion bana na mtu mwede machita pile mdoto ulaba mwede sanyo mohazini na mtu mwede sanyo mohazini pokomoto asala tujenda rondo eze fidia sa mchine ne machuino wale viwa mji ndi ambia numa depite anafunga bo wandu yabo ambao ma ministre ma gouverneur ma depite na wao tipia mna mwa secretary mati ya twenenge ntinu ya huzeisho ya ntawe ya mfungeni ya mdedeni temdede sinema kabati mdu asubuti ambe chao ndo bakara kamna ka udai bangarenda aruma mwezi wa utukufu ngarenda aruma hindi ngameda aruma hindi yamwambia nikakanya aruma mwezi oni yamwambia nini yesa liwa kujua mwezi wa Kiislamu kujua ndoko za kidini mtojona kafiri ili ambudio Yohana mabibi na mtu mdo bakana guruli yatu yofanya chao na mjidaili mkika mjidaili amana hani nibezeni chibu rani chali wasa mabia ni okana haina mnafiki wa bwana yinu na bezianga ri Abdalla gunelea bentu ata nimfubu tena na beziara kaendea ngare azali
yani kwa deputy andrabo omba baadhi andrabo hiho hauya na le shetani ya tubiedi ngosi mzade we atu hadungu ziko na gouvernement yandrabo tiyo zila wakati la gouvernement ya mavara ya Mustafa ya ziko wajua wasiko mori tilo aeroport de naon kan ebanu wangu ndo afanya roko ndo alamwe wandu sijua tede d'ailleurs mide na wabali au kama mino humona na jitihadi we mzade mmanza yo parwa Amina Kasim we mengoni mwa zade niko joka oji tole abesenge parti ya heju daina mtati Sharifa njawa usisa ndongo wodo atu tawamba ezeno Abdalla kwa ya wambi njaba habe hama pesa bahanu na mimi mira njamba tibe hele zina wala ya appel de Paris aina mtu kaza wa appel de Paris kaza jua ufanya manda kengabo machu ya doha dola wewe peshe ya mtu tona ta extreme pesa hizo sawa abantu tina mvumbu atena kengabo da dunia nili amini okaide tuko finalize ngena bakida inilo shamimi sabantina mvumbu Abdalla kwa tena samba desire jana shabona la tuona tierwa video tsayi nu TikTok ya mzade woi tierwa ni wanu uka abo farani kazanda binja parabesha Abdalla kwamba hidu mija ujau et qu'appelle de Paris wa pesa abo titsanga et qu'appelle de Marseille wa pesa majirisi abo titsanga o endroit Marseille no endroit Paris kabati mru ya subiti ya jabanu kamina mesi tijimika banu ti tambana ba jemti majali aminu kakarta parabesha Abdalla kwa pesa kabata tamzima por jabana jala aminu kwa Abdalla kwa kata parabesha pesa tino wala commerce ndo anu hun ya mumielewa kamchaelewa ifasira abo Abdalla kwa besho pesa watoka mrulo Marseille hato wacheki ya 5 njaba habe shwayo pia njamba habe shwayo pia bamitidaba abonga mtu wanuka mina wanasho hangu na watata hangu wa appel de Marseille na wanama wantani wangu kwa njamba hunu Paris wanasho hangu na watata hangu na maziku wangu na mabani hangu na wanashi wangu abaina sijirio ngamsiju hata nisi kamsiju ina sijirio eboni jwa silo komori beti salamine kwa njamba silo hunu alafu msade we ataka ufanya ntujwa ka TikTok ntujwa kada ubingwa bokana yapatika zondabu wewe bo mzade imana watu wakana kafanya direct hunipara unibesha message ukana bofa hatamba ari wamba tibe mapesa mimi njasi ti uparanja Paris mwambie kana njamba ubi mapesa awenda ringe bahanu na batibe mapesa unere mapesa yao si uba hamitsango yabonga bo mbeshe eze biro wadu wa mapesa au hala ekekwaja mbeshe shaka batia sibiti ya jala amini bana yamba wallahi mapesa majilisi pia karja parusha Abdalla gamba hidu bana kabati mda parojala amini bana wabena usikune mrufanya direct machana maili sabiki ya wae hambia wantu yokana na mimi Abdalla kwa ropi diso gebjenga njoma kabati ya paroja somo zinu bana yokana wallahi mapesa hatu ya majilisi yao ya yeu hau ya hibwa ni nangara susu au ya hibwa ni dema karja paro bisha Abdalla gamba hidu halafu wende kati TikTok ngwambo kana hapo farani kazarabu mtu amemala na bako ya mapesa batamba ula komori dawe na mtati Sharifa na grupu ya wantu wanzani wangu walo Marseille hapo wewe ngawe nisi na wao tabese kwa Abdalla kwa hamba kana ebanu kwa mtamtai ndije mabiari hamti jena chau na mpesa kama to mulu mpashie mtao no ili mtiba kibala mresiste bwana na hiyo ndio ambapo afanye wewe ambe uzisa Azali hamba tuba unifanya hazi kuni support wana ramu wala pia baba sasa mwanzo nufanya hilo ama mwanzo Abdalla kwa hamba ukana gamantu yode namna ndo asambao ngamanzo dike director wa Ortese azali hambe shonga shaha ngushanti na utwa bayonga zombi kasoma shireke bacha wacheni bana kuna utwa uniki wa Ortese uketomana ila demana besenda tubua yati kasa director wa Facebook FM na baraka na hizo araka nzaki director wa television andabo ne Ortese azali hamba nono karademba biyo hamba enu be Faransa daono wana hamba yo na taindi yo mdo madami be ho wana shamimi hapo ngela simu hamba nge nto bangu ndo nikazi njema ya zinjema nto hunikayo gondo wake opposition udonere ina rogonga uno mshahara mwema wao saba ripo mtoto kama to mabilo seroko wanaheda sangena so hamba bo kana utamani ya chehane seroko ni samba wisu ila demani na katira zofanya roho yede ukute dasimeni ekangabo mitulu na mafavalo atabasa to mwele wazo saha wenge wewe bomsadi maana usiyo dabaka mi uona tena kwa wewe wane bwana yinu kweli shahi kaomba faramba roho mimi ndo nifanye direct ule megupi yangu kwa zionao wakomori wao nao kati fanya bana wasawende wadungu habari za komori inaishia direct wewe hambia ujo urongowe wambe ubufa hata inu banunika sana bwana unere
babimi emabune mabahaketi ya kazanda bonto je atasa mahake juse wewe shati je unja TikTok ndo ndamba bweti kazanda ebanu ko terroriser wa de menaranga myabantu re diaspora ro komori kamida iga wan kwari yao jindu fa valuda bali tona ndako ekaya bela kwanke na mbwesa na mihunka ilo hiyo ifanywa sida nayo ha kango mrao watira mimi ebonto ro ya soma ulo na mali ulo na misinga ulo na wantu na wantu hazia warumao kechise mdia duka yabo mru unipara ti upara shaunde unji ya ulo kufanya direct je unde kana ekusona kabo je terroriziwa ni wantu wanchabu waloda wanasali wadamba aribanu wabacha shauli au tawambe ukana wallahi billahi karta paro besha Abdallah ngana mjomba mapesa tu malaliyo mapesa kwa ya majlis kamtambeshe kamtamba mwana mhulele jeshi la Rusi le jeshi la Marekani le la wazali warangole sawa tegema mapesa tu 700 zimefanya mafiti alafu mjomba ndo machai tamba mafiti zambali ni sadi mwambie chake mafiti maruvu kamdo bila ruko surtout mdu kwa mtu ambuta hauzisa abangasina ruko zinjira mbilo auzo shasi tonakana warambia wanandu wenzandrabo warambia wanandu wabutsi itodebani jana mba masakala mimi abangia mfanya nayo msade asina fundi watu toa yupara mugalidi Mwenyezi Mungu na mbeuno no bayinga homorongowa chana mwisho hizo ambao bandu zinti zamba hata ndai director ni mwambia oni na mwisho msiba wa heze emiji hatu namna ilio bakamurwa bakahaya haina mrambo kae yeno tablo ya mrambo kawe we mndu mzima we mna ikofia we foma mji wandu wakauona wakauhisika kweli we mndu zamana wa humji we mndu zamana wa kimila wandu shumunjini wandu rambua mzali wa bwana wa khairi moroni sio madhab dala harumu mndu president madhab dala harumu shofera haya ya jampare kwa president ngu paru siruma kwezi president ndo amba madhab dala amba ngeni lineranzi habiri ndeo aparima naye hadija nso amena rais ya ruma mndu ya jahambi kaya uniparo tunambiende mba kabejeja mndu bani ya ruma ni rais akawashe shoferi halafu atupu hapa haujoni parenede ama ndamu bekansuti anasana mndu mwa bekansuti madhabdala manatan kwa kwindu mikanga la mbongo dijolire wadamu kamparwa abaina mndu kwa paroni raisi utende hasijina sijida shukura katutazi juengu paruza barindini basi khatari abaina mndu kwa paroni raisi utende hasijina sijida shukura katutazi juengu paruza barindini basi khatari emurwa haya kisodahu emishia tunyodahu omunkari no fisilifu wenea harumwenzi kabati uaminifu kabati uadilifu kabati pia zenzazo banda bomi njire kansi abomi nyande miji yo bahi ngebahi jonongawe ebengeme lo bahi ndawe nesimguna na ala fosu kwa lelo bwa komori tena andro juwa botasi warati etabia majino mweje no msomo ne senoko zilio wende warenge fundi Saidi Muhammad Said Haruna wa mrenge wende ngwa wado musa masuala na ulaba na una haramu wende ngwa musa masuala na ulaba na una haramu haruma wakati wekayao ulemengu kamili waona ndogoza mhemuza wamfilisha wajuha wende ngwa tunguhamba majaya na mafiti maruvu bwa komori kamushiliao amenge Mwenyezi Mungu jori nikeza khairi Mwenyezi Mungu jotoa zetabu na ujinga na ulaba wakomori waelewe dingo si wajue ulo khairi nao wamdunge ulo shari nao wamtawe wambe uso wambeti jao Nambie federation zeno koma zifanya jana zila nuko za kilaba federation ya mpira wa kamili wanti kenga ngamresa finali ya coupe de Comori kapata tamba mbai hata mnakulo abo atamba pensi ya utorunga mtu aruma finali shambali zembie mwede muheye mdo fanye cinema Bango mwana wazale na mnafanya ban mtukanzane dina renge mwana azale na mnafanya wa Komori Ngeama
na mwana kana diabeti yaka obesi yazimba hata baba yenda mbebane mwana wewe yenda zibanu hiti kairini mwili ebekani yode namna fanya fatihu aba kairini mwili ebekani yade adobali yabangu johonda ngujo punguza bahi mwana wala baba yenda mwili ale bekani gubali yongu jodo tsense mwane enda mwili ale bekani mwana wala yenda renge baba ngutone mwana ngutone ne bano zimba no rudi enji ha ebazinda sibizi ewe ntwamba ya honde twa ngutwenjesa baba katuyelewa mwana witkanza honde mwana witkanza chao awala lenda tunda hundu vale mwana heda rengele bekani guto wajirisa alafa ina yamnike mapesa enda huluze sandwich neze kebabu hadi sohula mwana auliwa bekani ili atwa honda guto enda no zimba mbaba ide bane mwana wisa bali atungo enda no zimba na ha atunda vale mwana guto rengele bekani enda yewajirisa wandu abiskileti yewajirisa wandu yorenga inamba ndio yaniko bala yeula shaula hila bas namdo stamili namdo subiri anamfanya chao yizonga bo imamu Misiri yakana mnaduka abo imamu Misiri yakana mnaduka angwa ndo da kopa bala hata toskira hende ngo boduma ezi muna jali malene Allahumma qud anna ad-duyun Allahumma qud naboye de imam muna ante malene ala we rishinder libe malene watoka baba udi umsini ni bala imama muma ya mdunga balamba bado عندك الدفتر wanodo ulone lebu kula himalene kutwenda warizimia ndio ndo kana mguna ante na libiondo malene ewe kode munyele buku rizimia bo uretse ucha udofanya cinema Sijomba kishanibo wakomori bana abasa ngamjuka ukaje mndu ya la Arabi Sauditi ya la uhechi enda araida ejiba la ya la tuwadire mehata atona mahala baro hao ba baridi swafi bane dichutuli anjia bala eda ndo bala pia ezengonje upia amba tibure wandu wasiwa embabaridi anjaba la hata abuwa bala njia lala tikazikro mwana baki bala hata shei baridi kainji baridi kainji so alafu ya jua roha bala atona ngabo mndu yakagardie bala jua bala mbiyo roha ba ya vainje ha wala ngai bego mbo songo jua inuma itia jua zaba zajirin ola katele jua la sunzuha hangala hunru ila ikazo kana ila nyumba yao wafu ezema itingezi toa bala ela glass ai wana wafikiri ila maiti ya jua ya kauroha wala laina halala bai yole za hunru wakomora basa au zijoka uwahundu komori kabati mafundi kwa miyasa lingwa wa Hamadu wa Rumabaye wa hale wa Misiri wala lena mdaila watiamba biza filmu za raka sawa za wazino wazina zila waangalia balata bahia te mwana ya jula bala jivuri za bala Rega telekoma du charger de botido abontini yeze musalsala za haleba zondo za kitova dabu basi namna ya baba yaba la takajawa ya tahire monti wakomori warenge enti waiba mru ngwanzo enti regezi wa yongi Hamadu Warabu Arabi Sauditi Arabi Sauditi abulia Israeli yongi ngeijoanga miziwa ya bashema pesa watoka wa Israeli yade mali ya mihaji ne magonzi ne legashi trompongo jamba renga ndo wa Israeli nikeze mali hizo ne denafanya yede mana president mshini yamba ukana warabungu anzao amani na usalama warenge mali yao waniko wazungu ili warende watwana wadwamba ringo anzo amani
wakati problem na mwana na mjo wana bokotro mpongo jo joinde Dar es Salaam ay go joinde Arabia Saudi tiende arengeze malia de sahi kamtibizini wabieni ukana mtahadhari wangu wasoma wanu waonao haki wa yami yao ngabo thalabu inulu inuomba thalabu hambio wanahe yauka na mhibe aina banu mjokanza mhibe badi owandu waheze la glizi na mashekhi mti wahibie wao mashekhi wahezi na mhibio wandu pia bade mashekhi wahezezi wa mti wahibie zabari no wandu waheze la glizi habe zabari no tuanza hibie wao hamba wao kema hibi yangu wajo utunga fatawa ya ndrabo wambe abongo rendo nai bahinga bo mafundi wa Komori waranti azali ya wandu hafa yafunga wandu ya hibia wandu shangwa ambao ya ukana izo mdukadodea mdukadoreshe mdu ya mtawaliani yede ndoko walo niyo tirongo nai banu zabari urongo wana ishabu kaja parusa swale zabari wa kutunga utanganye diaspora wila pise kamili zabari wambe anu mabweze zabari wambe anu mahusamishana zabari wambe ukabati parusa maswala shawa jangwa nuzisa mimi amage watukufu na mkerapi riwane bwana riaunie enti hatu ni wandu hazi wa aeroporo yode yakabulazimu ikemu ifanya ranzi hale dojuha mjitapilie mwede matitashie haki ya hanyo na mjuhe mjitashie haki ya hanyo onga mazori roheru wasi na orliri rimfanyie ni manifestation mrejoso hazini bana yakabulazimu omru kakaja hazini deka isani kwele dujalari alila haende ya jiruma uyende afanye hada au yende ya Dubai yende yani kemoto iho ya mrebonti afanye betaruko ya zao basi fatihu uonge hamade mwana mnene yani kwele bekani bo fatihu uonge hamade mwana mnene ya zimba hata ni kwele bekani baba henda muli ale bekani yamba enda dobali ya utohonda banga umnene haku mbaba hendo angale mwana hundo mwana guto dio nene vano zidi ebanza jirinda hatuenda tunto hundo bale mwana gudo ngele bekani dai wajirisa wandu yenge mapesa ndai hula zila zindu yambatile yakautongeza ya honde gamtimizibo soba hunimwambieni ya ukana azalinge hama demfaume ya uwa wandushihwi na punda nzima mfaume ya uwa wandushihwi na punda nzima alafu baja mraja akawambia hadisi ukana banu mjoza jiri hula eza jirindi ngabo mfaume ya uwa wandushihwi na punda basi ile swala la ajabu hindi ile swala la ajabu pia wamba impunda za baraka uwa impunda irende dia kahulo basi waka conseiller balamba ngol tiwambia kaya numa laba kwa na uzi so anada muhimu shangwa jo uzi sempunda parce que sinu mpunda baso basi ya serikali ya zali abo wandu ula wa hafa abo wandu wafungwa abo wandu watola mhazini kabati maji kabati mweje kabati msomo shendo goya wamfilisha hari aina mdia paro telefoni ya bashari wandrabu shatide wakoli yanga mizaenti ngamtimizi njwa dana range maana ngabo mlevi bo wa Komori mlevi wo hauzisiwa uka ezanoko gizo jaiho ezanoko gizo jaye Komori amba ezanoko Komori gizo hama swala ya juma iswali wao hopirizo aba indi ezanoko Komori gizo hama swala ya juma iswali wao hopirizo eyo ukajei amba iyo imamu wa mru ya hafa
wadhinilo bwidzi ukimu wa viole na bonti peni mruge na ndevu Komori o watate Komori o waruma o weti mathamana wao marahitu kamushi yao o warendo wasembi hao malaba yode juma ya pirizo o wandu jimize swala ya pirizo mzima uswalizo wala mri wa mri hafa wadhini wala mri ya hiba mali za wandu wala mri ya viole wala mri ya nyajao alafu ndo watakanya pango sasa yede namne Komori liyo ire raisi ire madepite ire magverneri ire mawaziri ire madirektori ataka linubwiti we imfiraji we imlevi we yarihitsa we chau abatinjia na ibo soba njauta namba ne denalali enraba ukweli izodeza hunde Komori kwa uhawa mnyawe alafu waji hundu wonti peni mdale lendevu wakazi mna kasketile mnatiriko wamba sisi kare darma emergence na bala wonti pia salam tuhum wonti pia salam tuhum abonge yabo ni wandu mleno unafiki na mnireti na mina swaba huno wasaya riwanilienti ya hatu aina mdea juende hahe ekeka mjua ukanyiti wa Komori na mjua mwedezanyu mreti ya banti hatu riwanilie bahari ya kana hasara ya mwenye shombo riwanilienti ya hatu na mdibule riwanilie mbanti ya hatu rito miono ni haho wezine mafahava lune mane makuloshari no walevi no wafira jiwanu lile kipere mbanti ya hatu zolizo na kanzani mwabieni abonge yabo garjo uonando ikamu wabenze wapambe ngwa ndo wataimba bizangu wajua bazwa de magari ngamshiao aliwabana homoroni weyapulaji arwani madabdala hamba ula ukaja ula hamba ndemo bikaendeza mana nzo nje wirindi biti mhoko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.